Imvume yelitiko tekuvakasha lapha ke event laKaNgwane umhlonishwa Moses Vilakazi uthi ilive laKaNgwane litakwati kutsi ngetikhatsi ketabo Christmas naloko ilive laKaNgwane limukele evakashi lokhu ukuvete namuhla ngesikhane ke inhlangano yaka Local Commission imukilisa ke tinkhundla letisithupha ngato kwetitulo letingemashumi 25 inkhundla ke iyinye lokuhle ukuthi ikakhulu laba babo Europe bona bayajabula nabete la Southern Africa kuthe nje nakususwa lenzaba yokuthi siku red list kwabonakala abantu sebabhadalela ngisho bo economy babhadala bo 60,000 ngokuthi bathi bafuna kutela bo Christmas. Lokho ke kuyasijabulisa ukuthi nathi kusho ukuthi kukhona tekuvakasha lesitati thola eSwatini sevele ivulekile tekuvakasha kepha lesikufisa ukuthi labantu abajova lokuthi sesiku 50% akusho ukuthi sekusiniketa lithikiti ukuthi sesingajabula sifisa ukuthi bonke abantu bagcine bajovile. Umhlonishwa wasemkhiweni umhlonishwa Michael Masuku uthi tebona ke babantu ke basemkhiweni babonge ke bayagangatha kuyo le inhlangano yaka Local Commission naletinye ke tinkhundla letatile ukuthi ke tizuze ufaka ifurniture hulumende letawuthi dihlala uma officials noma ileyo inkundla council but ngaphandle kubantu khathi sekuyashiyeka kepha ke ma-organization lafana nabo Local Commission siyawabonga ukuthi acabangele ukuthi kunesive lesibese siyabitwa enkundleni nasite enkundleni kufanele bese sihlala kahle naso sitothanza lekaleti enkundleni. Kwesibili ke sibonga ukuthi nje akhuthathe esiveni ukuthi sive sijove sitophepha sesiyabona lokufakazi baloko ukuthi vele ekujoveni kwabantu kukhona la kusindise khona emave la ngakhona kube kuhamba kule mile lesihambile singemaswati solo kusekhona lokumaye kepha nje sile emaswati siyabona siphephile sithi siyambonga Local Commission nanaye uhulumende ekuchubeka solo akhuthathe onemaswati ikakhulu iminister ka health ukuthi ithi maswati akachubeke nekujova. Induna yetiko tekuvakasha Moses Vilakazi uthi teko uyabonga kakhulu ukuthi le nhlangano yaka Local Commission ibambise uhulumende ekuthini babe baningi abantu ke labajovako ingani lokho kutakwenta ukuthi live la eKaNgwane limukele ke ivakashi ke letiningi uma ngabe ke sive semaswati sesijovile sagomela wona ke lemkhuhlane weCovid-19 endzabeni temsakato iMaswati Channel ngingeri Khalosi nacela impilo Dlamini siyisitokotho.